جه ناوەندە نوچەین ئۆریەنت نیوز بولتەنە کوردی ێبەر باش. پێشتی ڕێزگارکردنا سێ گوندان لە گوندەوەرێ سەرێکانیە شەروانین یەپەگە بەرێ خوا دەدەن باژارۆکێ سلوک. شاندەیە نەکەسە دەبێژە کو دێمستۆرە بەحسا فدرێلیا سووریە کریە و جێڤینên berfireh li Qamiş loldar dike. Berxwedana Kurdên Rojhilatê Kurdistanê berdewam e û kuştina du pêşmergeyên pedeke Îranê bi çekên PKK. Dih û îro şer û pevçûnên dijwar di navbera YPG û Daişê li Rojavayê Gundewarê Serêkaniyê rûdan her wiha firokeyên navnetewî bi giranî bargeh û navendên Daişê armanc kirin. Li gorî agahiyên şerên herî giran li gundên Ebu Şaxat diqewime û li derdora gundên Mebrûka û Rawiyê û di heman da aniya şer germ e. Li aliyekî din di encama vî şerrî de çend gund li Rojavayê Gundewarê Serêkaniyê ketin bi destên YPG. Navenda çapemeniya YPG diyar kir ku di operasyonê de ku li kantonên Cezîrê û Kobanê de dom dikirin, du gund hatine rêzgarkirin û pênc çete hatine kuştin. Navenda diyar kir ku di pevçûnên dawî de du şervanên YPG jiyana xweşdest dane û diyarkirin ku wan berê xwe dane navçeya bajarokê Silûgê yek û 5 kilometr li rojhilatî Til Ebyedê dikeve. Di hevpeyvîneke taybet li gel Oriyet News serkirdê Lîwa Siwar Reqa Ebu Îsa da diyarkirin ku nûçeya ku dibêje hêzin Burkanil Furat gundên Ereb li başûrê Kobanê şewitandine nerastin û ti gund nehatine şewitandin û ew bang li alavên ragîhandinê dikin ku derbasî wan gundan bibin û bi çavê xwe bibînin. Her wiha Ebu Îsa da diyarkirin ku sedema şewitandina ew e ku Daeş gundan bi topên hawinê û aviştokên 23 yek û dûrbûna 6 kilometran tên avêtin û bi vê mebesteyê ziyan têrin şewitandin û gundên ku yên hatine şewitandin hemû gundên Kurdan in. أخي لا صحة للأنباء نوچەین ku dibêjin Burkanil Furat gund şewitandine. Ev nûça tu rastiya wê tuneye. Ji ber ku em derketin kesên sivîl biparêzin. Ji varê xistina tundire. Em bengawaziya alavê ragihandinê dikin ta ku serdana wa gundan bikin û tiştê li pêş çav derxin holê. ومنطقة قلعة الحديد تكبدت داعش أثناء الهجوم وەک hûn dizanin dinya havîne û ew tiştê kesk bûyî li deman wiha Daeş dibe. Di encama pevçûnan da gelek caran ew giha tê şewitandin. Her wiha jî Daeş êrişî me dike bi mûşekên hawn û çekên 23 û di encama wê de zat û mal tên şewitandin. Lê ew ne gundên Erebin ew gundên Kurdin. ذلك سنزودكم Ez dikanim mênekî biçûk bidim li ser wa gundên ku agir pêketine. Li gundê Xatûnî her wiha jî şehîdê qetê ku bi 37 kilometr li başûrî Kobanê dikeve. Ew gundana dibin kontrola me dane û ew gundên Kurdin. Di encama tobarantirina wan bi mûşekên hawn ew tiştê heyî agir pêket. Lê em dikarin vîdyoyan pêşkêşî we bikin ku hêzin Burkanil Furat rojane hewl didin ku agirê Daeş vê dixe vemrîne. Berî du rojan enekese biryarên girîng standin û heft partiyên yên nû tevlî kirin û li gorî endamên enekese wê di kongir da derbarî peywendiyan li gel tev deme biryarên girîng bibînin. Ragahiyên bêtir di rapora bê. Partiyê endamên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê enekes hezêde bûn. Enekese berî du rojan li Qamiş lo di civîna xwe de biryarên girîng standin. Rêveberê enekese Enter Nehsan da diyarkirin gu heft partiyan ji bo endametiya serlêdana rêveberiya enekese kir û her wiha di partiyên beriya niha hatin derxistin. Dîsa endametiya wan hate pesnedkirin. Enter Nehsan derbarê civînên de wiha got. Mijara herî serekeyên civîna destnîşankirina dema li derxistina Kongreya Sêyemîn a enekese û rewşa partiyên ji bo endametiya serlêdana kiribûn. Biryar hat standin got Kongreya enekesê dê hezêranê de werê li derxistin û endamên kongrê ji 235 kesên pêk bê. Her wihat kongrê de Encumena Rêveberiya enekese û sekreterê wê yê giştî dê werê destnîşankirin. Nehsan anî ziman got biryarên girîng hatine standin û wiha dûmand. Beriyan ha heft partiyan ji bo endametiya serlêdana enekese kiribûn.
سەرلێدانا پارتیان تێ di dema kongrê de bê diyarkirin. Nehsan her wiha da zanîn got Partiya Al-Wehdê û Al-Partî goberiyan ha dengê xwedabûne tev demê endametiya wan dîsa hate besnetkirin. Her wiha serlêdana Partiya Demokrat a Yesarî jî hate qebûlkirin. Nehsan amaje kir got partiyekî ji bo enekese zêde bûya û wiha dûmand. Piştî serlêdana dawî endamên enekesê bûn 11 partî. Ev yek pêşketineke girîng e. Em dixwazin alîkariya gelê Rojavayê Kurdistanê bikin. Nehsan her wiha da zanîn got wan hêj nakokên di navbera wan û tev demê de çareser nekirine. û wiha got em ê di kongrê de derbarê peywendiyên li gel tev demê biryarên girîng bidin û partiyên endamên enekese ev in: Partiya Demokrata Kurdistan li Sûriyê, Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê, Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê, Tevgera Çaksaziya Kurd li Sûriyê, Partiya Niştimaniya Kurd li Sûriyê, Partiya Wekheviya Kurd li Sûriyê, Partiya Yekîtiya Demokrat a Kurd li Sûriyê El-Wehda, Partiya Demokrat a Kurd li Sûriyê El-Partî, Partiya Çap a Kurdistanî û Partiya Çap a Demokrat. Ajansa PVA ya Fransî dibêje Koperaniya Milletê Fransa li ser rewşa Sûrî dil nerehetin. Li aliyekî din welatê Qeter kampanyayekê bû perwerdekirina zarokên Sûrî vedike. Agahiyên bêhtir di rapora bêdin. Ajansa BVA ya Fransî di daxuyaniyeka xwe de ragihand Koperaniya Milletê Fransayê piştgiriya projeya derbasbûneke leşkerî di Sûriyê de dikin û bêtirî nîvê Milletê Fransî li ser rewşa Sûriyê dil nerehet e. Her wisa serokê welatê Fransayê François Hollande di hefteya borî de bang li serketina bajarê Idlibê di dest Daişê de li hêza hevgirtina navnetewî kir ku divê firokeyên wê êrişên xwe li dijî çeteyên Daişê berfireh bikin. Di mijareke din de şandeyê navnetewîyê perwerdeyê Jordan Brown di daxuyaniyeka xwe de got ku bêtirî 2 milyon zarokên Sûrî bêcih û xwendinin û piraniya wan di kar de dijîn û barê wan pirî giran e. Her wisa Brown da zanîn ku divê civaka navnetewî alîkariyên xwe bo van zarokan berfireh bikin û anî ziman ku welatê Urdunê amade ye ku piştgiriya zarokên kampan bike û pêşeroja wan ji windahiyê rizgar bikin. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Rêzgerî û Hevkariya Navnetewî yê Urdunê Ehmed Faxûrî da diyar kirin ku bêtirî 100,000 zarokên Sûrî ne di dibistanan de ne. Her wisa Faxûrî ragihand ku desthilatdariya Urdunê planeke taybet ji xwendekarên Sûrî re amade kiriye û bang li civaka navdewletî kir ku alîkariya penaberên Sûriyê bike. Li aliyekî din saziya Eşşêx Eîdîya Qeteriyê kampanyayek bo zarokên Sûriyê yên kampan dibin navê dîma bo perwerdekirina elektronîk de vekir. Her wisa serokê vê saziyê Elî Abdullah Swêdî ragihand ku bêtirî 40,000 xwendekar dê ji vê kampanyayê sûde bikin û da zanîn ku behaya vê kampanyayê derdora 100 milyon riyalên Qeterî ne. Komîserê Bilendiyê Netewîniyekbûyî Antonio Guterres bang li welatên cîhanê kir ku sînorên xwe ji bo koçberên Sûriyê veke û da zanîn ku alîkariya wan ne ber pirsyariya dewletên li derdorî Sûriyê tenê ye. Her wirsa Guterres û di hevpîneke taybet da ragihand ku dive hemî sînorên dewletên cîhanê bo koçberên Sûrî bêne vekirin û alîkariya wan ber pirsyariya hemî dewletên cîhanê ye û anî ziman ku koçberî ne terûristin lê ew qurbaniyên terûristê ne. Toraya Sûriya mafê mirovan û di raporeke de da diyarkirin ku ji destpêka şoreşa Sûrî û tanha ve bêhtirî 10,100 welatiyên Sûrî bi Deriya Spî da jiyana xweşdest dane. Toreya Sûriya mafê mirovan di raporekê de da diyarkirin got ji destpêka şoreşa Sûrî û tanha nêzî 10,100 welatiyên Sûrî di Deriya Spî de jiyana xwe ji dest dane. Ji ber rejîma Esed û mirinê li Sûriyê xwestin birevin welatên Ewropî lê ew rastî mirinê di Deriya Spî ve hatin. Li gorî rapora Toreya Sûriya mafê mirovan got seyranên mirinê li Deriya Spî tanha rewanên 10,100 sivîlan standiye. Li gorî raporê got hejmara mezin ji sivîlan got jiyana xwe di Deriya Spî de ji dest dane jin û zarokin û digihê ji 75% û ev encamiya herî kêma ji hejmara mirinê. û li gorî Toreyê got hejmara bûyeran gihane 28 û bûyera got bêhtir deng daya ji 225 welatiyên Sûrî di 19 Nîsanê de di Deriya Spî li nêzî berava Lîbyayê bûn qurbanî. Di raporê de hin ji welatiyên got ji wan bûyeran filîtî bûn dane diyarkirin got ew rastî gelek işkenciyê ji aliyê qaçaxan vedihatin
û diziya wan dikirin. Di heman babetê de di raporê de jî hat ku hejmara koçberên Sûrî ji yên Filistînî bêhtir bûne. Ji ber didawiya sala 2014 de giha 5 milyon û 800 hezar penaberî û di raporê de jî hat ku koçber 90% ji deverên ku dibin destê artêşa azad de ne ji ber ku tip parastin li ser navçeyên wan tune ye û ew neçar dibin berê xwe didin welatên Ewropa da ku jiyaneke xweş û bê kuştin bijîn. Toreya Sûriya Mafê Mirova di dawiya rapora xwe de xwest ku alîkarî ji koçberên Sûrî re zêde bibin ji ber hejmara wan li derdora Sûriyê gihaye 6 milyon û 400 hezarî û ev yek dihêle ku koçberî kêm bibe. Di heyama 5 salên şoreşê de û ji ber rewşa hindirîniya Sûrî welatiyên Sûrî nemakarin di hundir de dijîn. Welatiyên Ewropî pir caran deriyê xwe vedikin ji penaberên Sûrî re û ta niha bi hezaran ji welatiyên Sûrî li Ewropa belav bûne û niha bi jiyaneke xweştir ji welatê xwe dijîn. Li Helebê hîn jêderên artêşa azad ra gihandin ku li navçeya Meyselûn hêzên wê tonligek dibin xaleka leşkerên rejîmê de teqandin û di encamê de bêhtirî 25 leşkerên rejîmê hatin kuştin û li gorî ku hate diyarkirin ku li navçeya Şêx Saîd artêşa azad hejmarek xalên rejîmê kontrol kir. Li aliyekî din firokeyên rejîmê Taxa el Sukerî bi hejmarek bermîlên teqîner tobaran kirin û di encamê de 4 kesên sivîl jiyana xweşdest dadin. Di heman demê de li bakurê gundewarê Helebê çeteyên rêxistina Daişê tirimbêleke mayînkirî li bajarê Enedanê teqandin û li wir jî hejmarek kesên sivîl bûn qurbanî. Derbarê rewşa meydanê li Sûriyê li Idlibê 107 leşkerên rejîmê di encama operasyoneke nexweşxaneya Cisr Şixûr de hatin kuştin û li aliyekî din li gundewarê Helebê li gundê Erbîd firokeyên hêzên rejîmê hatin xwar agahiyên bêtir di rapora bêda. Li başûrê gundewarê Idlibê hîn çalekvanan ragihandin ku piştî ku artêşa Elfeteh nexweşxaneya Cisr Şixûr kontrol kir. Bêtirî 107 leşkerên rejîmê ku di nav wan de efser hebûn hatin kuştin. Li aliyekî din û beriya demekê hîn kenalên rejîmê şahiyek bo rêzgarkirina 14 leşkerên wê yên di nexweşxaneyê de li darxistin. Lê li wê de bêtirî 300 leşkerên din yên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de li derdora nexweşxaneya Cisr Şixûr hîn jêderan ragihandin ku artêşa Elfeteh êrişî grûpeke hêzên rejîmê yên ku xwe di malekê de di veşartin kir û di encamê de 20 leşkerên rejîmê hatin kuştin û 14 leşkerên din xweradestî artêşa Elfeteh kirin. Li aliyekî din toreyên Idlibê yên ragihandinê dane zanîn ku li kevîka balafirxaneya Ebuduhur şerrekî demî di navbera Cebha al-Nusra û hêzên rejîmê de rû dide bê ku agahiyên bêtir werin naskirin. Li gundewarê Helebê hîn malperên rejîmê yên internetê diyar kirin ku firokeyeke wê ya helîkopter li gundê Erbîd piştî ku ew ji balafirxaneya Kuwêris derket hate rûxandin. Her wisa û li gorî heman malperan ku hemî serbazên vê firokeyê ku di nav wan de 3 efser hatin kuştin û hemî ji gund û bajarên berava Sûrî bûn. Hevdem li Helebê li Taxa Şêx Saîd pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn û di encamê de hejmarek xalên rejîmê yên li wir ketin dest artêşa azad de. Her wisa li gundê Ednaniyê yê li rojhilatê gundewarê Helebê artêşa azad wesayîteke leşkerî ya hêzên rejîmê wêran kir û li wir jî hejmarek leşkerên rejîmê hatin kuştin. Beriya du rojan şandeya enekese gîşte welatê Swîsra û civîn di şandeya navnetewî Dêmistura ra bi civiyan. û di hevdîtineke taybet bû Oriyet News sekreterê Partiya Yeketiya Kurd İbrahîm Biro ra gihand ku ew xwedan projeyeke netewîne lê rêveberiya Xweserî hatiye vexwendin û ti projeyên Kurdî û netewî li ba wan nîne. ئێمە شاندا ئەنجومانە نیشتمانی کوردی ڕۆنشتنامە دیمستۆرا رێ ji bo gihandina nêrîna encûmanî ji bo pêşeroja Sûrî de û çareserkirina pirsgirêka milletê Kurd jê hundirê Sûriyê de me bi zelalî daxuya kirin çawa ême em bi nêrînek çareserkirinek siyasî re ji bo rewşa Sûrî de ne û çawa em karibin berdewam bikin van danûstandina wilo jî me nêrîna encûmana niştimanî Kurdî nivîsandî jî
لهيلك دنجي أو اتفاقات ما برما واتلافا سوري دجي ما جهان تيمستورا ويجا عليه خده قالك برسي كرين كرين بتايبت جي لسر هيئتا دمكي ياغو سوريا حكم كي دروجي بيجدي جالي كي ددي نارينا ما وبرسيوي لسر تشاوا دولتا اتحادي تشيب تشاوا فيدرالي تشيب جبوي دو شاندي كردي اما ام دزانن وكن جمان اجتماعي كردي ام هاتبون وخواندن جالي كي ددي غور ام دزانن خسريا ريفبريا خسر هاتبو خواندن وخواندن مشروع ما جداي شهدو نارينا ما اما ام نارينا كردي هي ريفبري تشتكي تايبت من ديا نتوا كرد تنهي تاني رنگكي إداريش بو هرمي ما باش زلال كر إما أم دبينن لسر أساسكي سربنجهك سياسي وجغرافي فيدرالي هندري سوري دي بين آفاكرن و تواي تشتيق ما تكاري بوكي بله تماشاوان هجاج بو راوستاندن سر مجار شاندیا انکس بو کنگره جنیفی آنهاج استانبول مصطفى سینو سرکرده انکس لگلمه بریز مصطفى تو بخیراتی به بلتنه گلو شانده و چو کنگره جنیف آن شیورمندیا کنگره جنیف آمده بو و گریان و هفدی تنجی بدی مستورا را کرن هیرو ابراهیم برو سکرتری پارتیا کتی دی بیجه کو دی مستورا جمرا بحثا فدرالیا سوریه کریه چه هرگولین زیاده الباته هنه درباری ویاکی بێگومان همه گوتنên مامۆستا براهیم درۆ چی خۆدەنن بڕاستیژی نقاشەکە درێژ چێبوو نامە و دیمەستورا دێ ما بزەلالی هەلوەستا ئەنە کەسێ ژێرە دەستنیشان کرد و مەداخویانی کرێن کۆکە پێشەڕۆژە سووریان و ئەگەر نەلسەر ئاساسەکی اتحادی نەلسەر ئاساسەکی فیدرالی بێ باوەریان مەدەوێت چارەسەری کنە بن نەمازە ئانها 24 ساڵات بۆ ئەستا ناکۆکیان و هەرگژیت ناوبەرە پێکهاتەیەن سووریێ دێ گەهشتیە مەرحەلا خۆی هەری بلند و سەروێ دێ گەلک دەستێن بیانی دەستێن قڕێژی کەتنە ناوە سووریێ دە تایبەتیژی تیرۆت وەکە ئەمزانن ئیرۆ سیەمەک سووریە دەستێ تیرۆریستا دەیە و ئەسیۆریچی ئارمان جوان نەتەنێ ئاواکردنا بەشێکیش خۆر بەلێ داگیرکردنە هەمی سوودیش بەرێ چەندێ هەرچی قاسە زوو و عەجەلە بەری هەر تشتی پێکهاتەیەن سووریە لەسەر پێشە ڕۆژە سووریەکە اتحادی هەبدوو بکن وادتا دەولەتێن هەرێمی و دەولەتێن ناوەتەوی یە بەندۆردار ئەوژی کاربن بندورا خو بکن و هەلوەستا ملەتێ سووری هەلبژێرن ئەوێ بريز مصطفى كرامات نونرين هناكو بحثا قال سوري بتفاهي بكن ادبين بلكي تخمينا مدى لجنيف هنا درباري دوزا كردي هيرو و خواندنك جاليه جنيف دا جبو وهاتيه دا كو دوزا كردي چاره سر ببه ابراهيم بروجي دبيجه كو ريفبريه خاصري هاتيه و خواندن لنب اوایکی نتويه كردي قالو ما تو بروجين كردستاني جبو كردستان روج اول باو هبو پروژه زلال و خیای پروژه نرینا انا کسی جی لپیش روجا کرد لسوریا نره وکا وحدت حال سیاسی جغرافی و ما مستبراهیم پروژه پی آماده کرد و ما افتشی خوشک جه برزی مسورا جدا یعنی کرد ایما مگود تسکریکا کردی لسوریا نه تسکریکا که مذهبیه یان اولیه یا تسکریکا که متویه که بله تسکریکا دویم نتویه و اف تسکریک جی گریدایه بعرض بجغرافيا وبسياسة. برفي ام ديفيجن ام جوازن شي حمل بروجين كوفيرو ام ديفيجن خطريه ديمقراطيك يعني تقدم تشكيشتك لسر اساسك اممي خوها بيشتن يعني خو تشنكرنك لسر برسانتاوي ام ديفيجن تشكريكا ملتي كرسيه تشكريكا كنتاوي اگر افرسكريك سر اساسي ما في نتوافق نيتشار سركرن ديمغا پرسکریکا سوری وبمینه نچاره بله استانبول برز مصطفى سینو سرکرده انا کسا گلک سپاس بو پیوندی و ببورینه چیدم تنگه سپاس
PKK ji pêşmergeyên Partî Demokratîk Kurdistanê Îranê xwest bûn ku ji cîha dixwazin bargehekê ava bikin vekşên lê PDK Îranê ew daxwaza PKK red kir. Girêlayên PKK li ser sînorê Başûrê Rojhilatê Kurdistanê li devera Keleşînê ji roja 21 vê mehê hêzeke PDK Îranê dorpêş kirine. Ew hêza PDK Îranê zêdetirî 15 rojan li ser devera sînor ya Keleşînê bi cih bûye û heta niha çend caran di navbera wan û girêlayên PKK yên li wê derê nakokî derketine. PKK ji wan xwestî bû ku wê deverê vala bikin lê li gorî agahiyên derbarî vê mijarê de îro PKK Îran civînek pêk anî û di civînê de biryar daye ku ew herêma vala nekin lê ji bo çareserkirina kêşeyan hewl bidin. Hata zanîn ku PKK biryara xwe neguhertiye û derbarî helwesta xwe de name ji bo partiyên Kurdistanê yên li her çar parçeyên Kurdistanê şandiye. Cîgerê sekreterê giştî PKK Îranê Hesen Şereflî da diyar kirin ku wan xwestine nekokiyan lê biriya gotobêjan çareser bikin lê PKK ew daxwaz red nekir. Çareser bikin li ser daxwaza PKK nûnerê Partiya Demokratîk Kurdistana Îranê li hewlêrê Mihemed Salih Qadirî aşkere kir ku di encama êrişa PKK da du pêşmergeyên wan şehîd bûne. Îro danê sibehê girêlayên PKK li ser sînorê Başûr û Rojhilat êrişî pêşmergeyên Partiya Demokratîk Kurdistanê Îranê kirin. Nûnerê PKK Îranê li hewlêrê Mihemed Salih Qadirî ji alavên çapemeniyê re got ku heta niha di şer de du hevalên wan şehîd bûne. Qadir diyar kir ku PKK daxwaza vî şerî bira kujiyê dirêj bike lê ew jî xwe diparêzin. Di derbarê şerê îro de di navbera Partiya Demokratîk Kurdistanê Îran û PKK da endamê Seroketiya Demokratîk Kurdistanê Îranê Mihemed Salih Qadirî ji Orient News re ragihand ku partiya wan heyama bêhtirî hefteyekê bû dixwast bi awayekî aşitiyane vê problemê çareser bike lê PKK nexwast. Her wiha bangehêzin Kurdistanî û hikûmeta Kurdistanê Iraqê dike ku helwesteke tund derheqê êrişên PKK bike. Wekî din li derdora daxuyaniya berdevkê keceke dem hat egît ya ku dibêje demokrat dixwaze probleman çêbike da ku pirsûz an projeya hilbijartina Bakurî Kurdistanê ji bo hedefe têk bike. Qadirî ev yek red kir û got ku tu dijmanetiya me bi aliyên Kurdistanî ra nîne. Her tiştekî em wek Hezba Demokrat neme bawerî bi wê hindê hebiye ne çi hewlekî me hebiye ku navbera me û PKK yan hiç alîkî dinê alozî yan şer çê bibe. Lê me çend roj berî niha hest dikir ku hevalê PKK enî me re astangiya çê dikin, hevalê me re enî dorpêçkirin û ultimatom û gef û gur û heraşê wan hebûne. Serbarê wê dîsa me hewl da bi rêya danûstandinê, bi rêya mesajên dîplomasî em rêgir bin li ser her nexweşî alozîkî ku PKK dixwaze ser rêya me derêxe. Ku bersiva wan nebû me kitaba resmî hinart û me aliyê dinê alaqedar kirin mixabin ew niyazpakiyê ku me hebûn çi bersivek aliyê PKK we nestand îro em şahidê hindî bûn yek alî PKK bi şerekî nexwastî em xistine nav tevgerekî wisa tahal û çend hevalê me şehîd û birîndar kirin. Em ketine rewşa bergiriyê yanî bergiriyekê hemberî vê te'da ku hatî kirin. Em hevî dikin ku her çîzviye menteqê siyasiyê PKK li pê nav berjewendiya gelê Kurd û raya giştî de yenî rêgir be li ser ew şerê ku diha bi xwe dest pêkirinî her çîzviye rawastîne ev ê şaşiya xwe ev ê tawana ha we leka reşa şerê birakujî ku dixwaze bersîngê Tevgera Rojhilatê Kurdistanê û Hizba Demokrat bide neweniya xwe paqij bike dikarin Herêma Kurdistanê ji bêdengiya xwe derket û ji ber êriş û aloziyan îro de navbera PKK û PDK Îranê derket Seroketiya Herêma Kurdistanê da xuyaniyeke belav kir û tê da hişyariyeke tund da û banga rawestandina şer ji her du aliyan kir. Di daxuyaniyê de her wiha hatiye gotin ku di jîvîna îro da Seroketiya Parlamentoya da di legel serokên fraksiyona parlamento bi tundî bûyera hatiye şermezat kirin. Seroketiya Parlamentoya Kurdistanê bangî rayadarên PKK û PDK Îran dike ku biçin parlamentoyê û li wir pirsgirêkên xwe çareser bikin. Di daxuyaniyê de wiha hatiye gotin. Em çaverêne tiştekî dinin ji her du aliyan nakin. Tenê bila diplomasiya xwe bi aloziyekê çareser bikin. Belê temaşevanê hêja ji bo rawestandin li ser vê mijarê mijara nakokiyan di navbera PDK Îran û PKK ve anha şirovkarê siyasî Soran Xidrî ji London li gel me ye.
برز سوران تو خیراتی و بلتنه گلو کلاشین دورا کلاشین چیه داکو ببا صدم دنورا پدک ایران و پکک و شهید جی بکوین و چیروکا برا کوجی جنوبا پشتی ورقا سال جارا کدن واری فشاندن برز سوران تدنگی مدی بیسی؟ بله خویا کو این میوان من آمده یا اما بولتن خواه بردوام بکن بله تماشاوان هیجان نوبره که بچو کاملا بگر دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خازن ناس بکشل دورات چه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان ازادي الباجار كوباني بولتنا كردي اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا پشتی رزگارکرنا سه گندان لگندوار سریکانی شهروانی نیپگه برای خوددن باجروک سلوک. شانده انا کسا دبیجه کودی مستورا بحثا فدرالیا سوریه کریه و جوینین برفره لقام شلول دار دخه. برخوادان کردین رجلاتی کردستانی بردوام و کشتن دو پیشمرگین پدک ایران به چکین فکر. بله تماشاوان اینجا جارا کردن محول بکنه بشنه بریتانیا جباجار لندن سوران خدری شروعکار سیاسی لگل میا برز سوران بهیوی متوجه جار دنگ ما بی بی سی برز سوران بله خویا پروبلم که تکنیکی هیا گلکس پاس سوران خدری شروعکار سیاسی ج بریتانیا لأردن سروک هریما کردستان جوینک لگل سروک کربندن آبوری جهانی دار خست 223 گلان لدریا میری یا لشاهنشاه اردن سروک هریما کردستان مسعود بارزانی لگل سروک کوربند آبوری جهانی پروفسور کلاوس شویب جوینک دار خست و دوی جوینه دا سروک کوربند جهانی سپاسیا سروک بارزانی کر کل بشداری وی دوی کوربنده دا و اردن و بحث رولا هریما کردستان در شهر لدیجی ترور کر و گرینگی به رولا سروک بارزانی و هریما کردستان دا لسر رولا وان جبو چارا سرکرنا کریز و پرسن ده هریم دا و آلیکاری هریما کردستان ورا کرن.
روشا کارکرین سوری چه عرب و چه کرد لترکیه د آستک خراب د درباس دبه و تا روژه ایرو حکومت ترکی تو بریارین فرمی بو پاراستن مافی کارکرین سوری در نخستیه در راپورا بید آگاهیم بهتر ام تماشا کرد. خویایه کو تریل پیشیا جوان سوری جبلی کوچبری آن قبول کرنا کاره به مهانه ارزان نمان. لباجار مرسینه کمیرای اورینت نیوز نرین و هلوستا هجمارک جکارکرین سوری ین وکوان به هزاران هنه کو لباجار ترکی بلاف بونه شوپاند. لجبلی بوهابونا پیدوین جیانه و کیمبونا مهانه کارکرین سوری او کس نکارن کو باری کینان جمال باتین خوره پیدا بکن جبر کو مهانه نوان تنه تیرا کسکی دکن. روی 25 yani meyte şaş hafsı derken şaş hafsı cil Türkiye'nin aldığı işte. Verci avda Suriye ne hoş yani. Paro dukhan. Ona ki min ciyak mübardo pari min hazır pensil camiin bedel nadin nizam. لیل آلیه کیدن هنجوان دبینن کو ترکیه یک جوالات سرکیه کو باجارین خواج سوریان را وکر و او تفلی جواکا خوکر و درفتین کار جوان را پیدا کر. دناف بازرگانین ترکی ده هند باش هنه لی مخابن چقاس تکلیه وان به کارکرین سوری را باش بن مهانه کو ددن ما هندکن و دوی که ده ام ظلمینه. الحمدلله يعني جوان کرد بناو ریاض مل نعسان ماموسته دبستانیه جه کوبانیه کوچی مرسینه بو و آنها دخوارنگه که ده کار دکه. ما عملای شغل يعني داغو امكار بن جيانا خو بردوام بكن لي خودين كار مهانين ما بتمامي ندان ما هروها كاركرين ترك دكارن اجازه ببن لي امن كارن جبو كار جدس منره وجبو ام راستی ناس بکن ام درباسی شارداریا مرسینه بون و ما چند پرس جپرسین کارکرین سوری جیگرا سروک شارداری صباحت genç تاری کرن. Çok Suriyeli savaş mağduru bulunmakta. Em dizanin ku karkirên Sûrî rastî zilmê tên û bi rastî ta roja îro me nikarîbû ku mafê parastina tenduristî ji wan re peyda bikirana. دماغو پرین منادن ما املوان گلیدکن لی امت انجامان بدست ناخینن جبرگو هر دم ماف بدست کسین ترکه. ده همان مجاره ده تاری و درباره مافی کارکرین سوری دا خویانی کرن. کود دادگهین ترکی ده تفرق دناف برا کسین سوری و ین ترکی تنیه. Her kesekî Sûrî dikare şikayetên fermî li dadgeha bajêr bike. Lê di heman demê de mixabin ta îro hikûmeta Tirkî ti biryarên fermî bo parastina mafê wan karkiran dernexistiye. Her wiha ti çare li pêşiya karkir ciwan û xwendekarên Sûrî neman. Ji ber ku hemî derî li pêşiya wan têne girtin û ew hewl didin ku li welatekî ji xwe re bigerin. Riyad Alî Orient News Mersin. 14 روز جهل بجارتن پارلمانتوی ترکیه رامانه و افجارا یکمین کو پارتیا کردان هدف به خورتی پیش ودچه و ودنگه که باش لباکوری کردستان چه دکه در راپورا بید آگاهیم بهترم تماشا لترکیه بنده هلبجارتن جسدی ده هده بید وی هلبجارتن ده بناوی خوی بجداری هلبجارتن ببا لگوری انجامین هده با جسدی و 11 دنگان بستینه سوزین پارتیان جهف جدانه پارتیا ده سالات دار اکهب لسر خبات و پروژین گو 13 سالان دکرنه و ما کزاگونک سویل کامپانیا خو بریو دبا جهبا کامپانیا خو لسر بنگهن چراسرین جواکی و آبوری دمشینه مهبا کامپانیا هلبجارتن لسر سوزین آبوری و نتو پرستی بریو دبا هده بجی لسر دموکراسی و آشیتیا جواکی و چراسرگرا پرسا کردی دمشینه هاگر گو هده بجی صدی ده بندین هلبجارتن درباز ببا هر زده دی اکهب قلس ببا هذا بجبنده درباز دبا دیج 505 کرسین پارلمانی در دورا 60 تا 7 کرسین بستینا گو درباز نبا اف هجمارده به پارا اکبا جبر ویکی سروک وزیر احمد داوود اوغلو و سروک کمار رجب طیب اردوغان لقادن هلبجارتنی بزمانه کی توش هذا برخنه دکن ویکی دجمن اسلامی تهون بار دکن جالیه دن وجی هر گو روزانه دچن لدجی هذا با ایریش زیده دبن جيكي صباطي حتى حفظ قلانا إيصال لدجي هذا بصادو بيسوسي إيريش شيبون
تنê şeş gumanbar hatine bin çavkirin li gorî hin agahên Ekeba dixwazin pêşiya HDP bibire. Di van 15 rojan de dê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê qadên hilbijartinê germtir bibin. Kanala National Geographic a navnetewî malperek bi zimanê Kurdî damezrand. Piştî dengê miletê Kurd li seranserî cîhanê hate belavkirin di pêvajoya van guhertinên dawî di rojhilata navîn da êdî gelek malper û saziyên navdewletî yên zanîst û peywendiyên hewledanan ku dengên xwe bigihêjin miletê Kurd bi zimanê wî û bi ev guhertin tê wateya serkeftineke ji zimanê Kurdî ra. Di malperê da mijarên zanîst û yên girêdayê bi jiyana ajalan di cîhanê da pêşkêş dike bi zimanê Kurdî. Bi boneya dawiya bûna sala xwendinê li bajarê Amûdê komeleya Solîn û Nojiyan şahiyeke bo zarokên grûpên Ez ne bi tenê me têda 25 zarokên hazir bûn û di nav wan da zarokên kêmendam û zarokên saxlem di rapora Ciwan li Kurdî de şiroveyên bêtir em tamaşa bikin. Bihêviya destpêkeke xweş ji paydoz an Utleya Havînê re komeleya Solîn û Nûjiyan û bi alîkariya navenda Newroz şahiyek hunerî bi boneya dawîkirina sala xwendinê ji grûpeke zarokên bajarê Amûdê bi kar anîn. Herûha xelatkirina zarokên gotxwendina xwe de bi ser ketin. براستي رابون في حفلات بسيط مش زارود كارتشيكر ما هديان متواضع جوار آنين ما خست داويا مدرسة بشتي جلاتي خستن دم زاروك مشروع نجحين هم كيف كتي خندلي وادو ما خست دسبيكا هافينا وان بكيف خوشي سروانا درباس به هێژایە گوتنێ گۆ ئەفشاهی پەرچەیەک ji çalakiya ez ne bi tenê me ya گۆ herdû komele pêvera dibin. Herûha çalakî di heftiyê de di rojan pêk tê û tê de 25 zarok hazir dibin. Di nava wan de zarokên kêm endam bi armanca tevlîbûnekê di nava zarokên sax û kêm de çêbikin ta gû nêzîkî hev bibin. طبعا نشاطي ما برنامج كنافي أمنت ألون أنا لست وحيدا هدفها ويني أساسي حالة دمج كنافي زاروك كمان يسوي وزاروك كمان ذوي احتياجات خاصة يعني براستي مجتمعي ما مدبينين حتى بزاروك خوش احتياجات خاصة خوش واند جرين يعني بوار انخراطنا بند جوي واند شبولو ما خصت محالك دمج كن وبجسدين ولو بشكل يعني بتشوك في برنامج جديد ما تنجبو بريمني بتشوك اللي قاعد خو امازون الكمايت واجد ستريمات يجبو مشاركة بان زاروكا بكن از تيم فرد عنمم و هباليم اس تخازم وهباليم قلك بون الفر و از حجفر قلك يتكم وعليم يتكن و كيف تتي بهنا وبهنا مدرت كبه رولا زاروکان li tevaya deverên Sûriyê di rewşeke xerab de derbas dibe. Lewra ji erkê her komele û rêxistinê ye got bi karê xwe rabe bo parastina psîkolojiya zarokan di vê demê de. Ciwan li Kurdî Orient News, Amûdê. Nivîzgeha çand û ramaniya Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriye li bajarokê dîrikê pêşengeheke Pirtûkan darxist. Bi beşdariyeke baş ji welatî kesên rewşenpîr nivîzgeha pedeke Sûriya pêşengeha Pirtûkan darxist û li gorî nûçegihanê Orient News Pirtûkên pêşengehê di warê dîrok, ziman, zanîst û wêjeya Kurdî da pêk dihat. هر li bajarê dîrikê Partiya Komünîst ya Kurdistanî navenda xwe li bajarê dîrikê bi merasîmekê vekir. Partiya Komünîst ya Kurdistanî yek ji partiyên ku pênasîn bi rêveberiya xweserî kiriye û yek ji partiyên ku ruxsat wergirtiye û ev yek dibe piştgirî da ku Partiya Komünîst karê xwe serbest bike.
پشتی 2 سالان لسر وکرنا دریه سینوری درباسی دنابرا ترکیه و سوریه دا تانها تنه وگر هیا و درکتن جسوری قدغه و یک ولاتیا نچار دکه داکو با اوای کی نروا درباسی ترکیه ببن و راستی گوله نهزن ترکی ین سونیرو ببن و روزانه ولاتی لسر سینوری ترکی کشتی و بریندار دبن آگاهی بهتر لجم رودی چولی جباجار درباسی دری آنقاپی دربیسی یک جوان دری دنابرا سوریه و ترکیه دیه لی او راوستیا بو و پشتی شورشا سوریه و وکشانا رژیم جباجار دربیسی دری هاته وکرن لی نبرنگه کی فرمی بتنه اللي بر وگرا ولاتیان وکریبو و هن کسن نخوش نها الفير اوقاس تشتننه اما کوچبری مکسیگه چونه پنابر بونه کارد دری وگرن ورن تین ولاتی خاطین رجعی کردستانی او باشه لفير وايد نهاون دبينن واي امبولاس جي انا كهاتيه حالتك اسعافه بشوبينن هاجر بريناوي نهبيان جي شواد به بدرباز بكن اما در فيلو درباس ناكن يعني انسان قد لي ويج بسكن يعني جي نظام تشبي هاتبه درباس كرن تني الاليوان بر اجراتي خطق دكن ام دخازن يعني كارك يولو تشيب جبر گرتنا دری اللي پیش خلکی گو بغازه هر ترکیه نه چار دبن گودریا قاچاقچیا درباس ببن گوتین پرماند بون آن استقرار کرنج عالی مادی اوش عالی کی دن راستی لیدان و کشتنه جهیلا جندرمین ترکی گوبری نها بده ولاتیان جیانا خوال لسر سینور جدزدان متخازن اف دري جوفا بجبو قال لك اف خلكي ما قاضا قدرن سر حدود درن سر سيرفانتيلا وقت بيجي كشتن شيء بيجي قبلي جندرمية تركي برا وان دين وان تكوجين امنا خوازف تشتات شيب شبرقو اف دريا فب ويتشكي بنظام وفق قوانين جو دريفا بريا خوسريا ديمقراطيك دفرت شيء دب بسلامتي ودرباسي ويالب امنا خوازف بس غري كان بمينن ام تخازن فانا راب تخازن اف دريا مي تركي فب طلبيچ بن عالم برحتي درباس بن ام اهلي متخازه هر تركي ام نكارنا سر تيلا تهريب هر عالم باريس دستين اللي خستن هي افدريفه بشكل رسمي وملت بي درباس بن برحتي وهرن وفقر وكاتا خويا كرن قرتنا دري بريارك سياسية جبر دري دسي بيادا وريفر برياوي ديا هروها هولداني خودكن قو دري ورا فكرن بيتري دي صلاة افدري هاتيه فكرن لبتني فقر هيا لورا ولاتيه قو بغازة هره تركيا نچارد بقو قاچاقي درباس با هروها دبي ارماجك جگوليا ارتشا تركيا رودي چولي اورينت نيوز دربسيه ده داویه بولتن آمده دوباره کرنا سرنوچه پشتی رزگار کرنا سه گندان لگندوار سریکانی شروانی نیپگه برای خوددن باجاروک سلوک شانده انا کسی دبیجه که دیمستورا بحثا فدرالیه سوری کریه و جیوینا برفره لقا مشلول دار دخه برخوادان کردین روجلاتی کردستان بردوامه و کشتن دو پیشمرگین پدک ایران به چکین پککه بلای تماشاوان هجا لبرم گشتن داویه بولتانا ایرو حتی بولتانا صبح هر شد بختوار